abaturani bagira ngo umurongoto wo gutirwa umwanya mubi kandi rwagumiza mu gukombekwa nikiza kutamagaraga abantu mu kabi. Ibaye n'ubombe ko umurongoti ni futu 50 hagati yenju ine plan ya storage zina yaherize kombe kwa basement na side ndijo hari storage ya plan ya storage zina bayombekero basement ngo batirumu umurongoti. Abwe mbera iba gugamba mungu n'ugureta za kansa gushemerire ku bantu gubaburya hagati y'abantu abo kwanwera gushikine hihi n'amashanyarazi kandi gushikine na hihi n'abantu babatireho generator zabo izo banzi yomberera abantu zituma abantu batabyama utugu nubwo wakitunguriki ingane bahaba gutaho ingane gukora mu mugi bwo tukabentsha abakuru betawuni barumeya tabukaraka radisi badiso nabandi ukutwara hamwe na kanso ya municipality kumanya umurongo utugu abonje n'ukuzagati. Fred Sarongo Chikabeba uri chairman w'entebe yo kubanza habwa umwanyogu nagira ngo utaramanyisibwa hanshongeji kuje kwikiriza umurongo utugu tuza hehi akubana kuje kushenyagura bingi ebikwaterena n'amagara g'umuntu ngo n'umuntu nasisikarwa kare so nico tugumire tukaguma twamere tukaguma mu stari turuzistingire umurongo tunagutwara mu nshozi bane bagombeka twikiriro muhezo w'umushwekerwa mukuru w'ihangabwa district ya Rukungiri Wilberforce Imbisiwe Ngom kandi atugizire mu company riyo nekora umurumogo tubara kujumanyanga office ya RDC. Company je think interfere no kudakuza because the name of the company itself which is constructing bakarishirika no kushirika. RDC Ngom yagira ngo byone biriyo bikorwa tibishikere aho uriyo noza kumbe ko umurongoti barwana bona bakusayiningira kandi burumurwana yaseninga kuyikiriza ngo utumurongoti ucheza kukora ibyo byona ukureba kweta sensitization meeting gasha kwa Dani basibiye.